twaba se turi kubona ibidahari cyangwa ni ibintu bibaho byatunaniye kubisobanukira. Hari imihanda y'imodoka zitemba zizamuka, inzira y'imipira itemba izamuka kugeza ku mabuye yahagaze mu buryo utasobanura. Aha ni ahantu harindwi utakizera ko habaho. Abahanga babyita kubona ibidahari, abaturage bakabyita amaji. Ibyo ugiye kubona bishobora guhinduka uko ubona isi by'iteka ryose. Reka duhere kuri rivasi waterfalls. Wabona ku masumo amazi atamanuka ahubwo azamuka ajya mu kirere. Hirya no hino ku isi nko muri Iceland, Australia, cyane cyane mu gace ka Nange mu Buhinde, haba fenomene idasanzwe izwi nka rivasi waterfalls. Aho imiyaga ihambaye isunika amazi agatemba azamuka aho kumanuka nk'ibisanzwe. Nawe ihera ijisho. Ariko mu kanya gato turabona aho imipira itemba izamuka, amabuye ahagaze mu buryo budasanzwe. Ariko reka duhere kuri uyu musozi magnetic hill. Wakwizera ko imodoka yawe yatemba izamuka kandi moteri ijimije? Murakaza neza kuri magnetic hill. Iyi ni imisozi usanga muri Canada no mu Buhinde, aho ibinyabiziga bihinyuza imbaraga rukuruzi zisi. Hano uzimya imodoka maze ukayishyira muri neutral, ubundi ukabona itemba izamuka. Zabaho imbaraga rukuruzi zibitera cyangwa ni ukubona ibidahari. Abahanga muri fizike bavuga ko ari ukubona ibidahari bitewe n'imisozi ibikikije iyo mihanda. Dore ko tubona ahantu udashobora guhanuka, reka dusure iri buye ryo muri Myanmar, Golden Rock. Iri ni ibuye rihagaze ku mpera z'imanga muri Myanmar. Riba rihagaze nk'irigiye kugwa ariko ntibishoboka ngo ryagwe. Golden Rock cyangwa KWAIKATIYO pagoda ni ibuye rinini risize irangi risa nka zahabu rihagaze ku manga y'umusozi, rimeze nk'aho bayihagaritse mu gihe ryari rigiye kugwa. Abahaturiye bavuga ko rino buye rifashwe n'umusatsi wa Buda, ariko abahanga muri siyanse nabo byarabacanze, ntawe uzi igifashe rino buye ngo ritagwa. Imyaka ishize irenga 2500 rihagaze ryemye ritaragwa. Kane, mystery spot. Reka dusure iyi nzu y'amayobera. Reka dusure inzu y'amayobera aho n'uturangamerekezo busore natwo tuba tutagikora. Mystery spot. Kure mu mashyamba ya Santa Cruz muri California ni imbaraga rukuruzi zibura ubusobanuro. Reba uburyo ako gapira ka biyari gatemba kazamuka. Cyangwa uburyo abo bantu batari guhanuka. Abahanga muri siyanse bavuga ko ari ukubona ibidahari, ariko nta muntu n'umwe urasobanura neza ibibera hano hantu. Sibye yabyo byonyine byabasha kubisobanura. Ariko reka dusure undi musozi ujya kumera gute. Mystery Hill. Uyu ni umusozi uri muri leta ya North Carolina muri USA, aho nta kintu na kimwe cyari gifite ubusobanuro. Banza urebe uburyo abo bana babiri basa nk'abarutanwa bitewe n'aho bahagaze. Ntabwo ari tirike za kamera, ubyumva biri kuba. Cyangwa reba uwo mugabo uburyo guhagarara ku maguru ye byamunaniye. Ibi byaba ari ukubona ibidahari cyangwa n'imbaraga zidasanzwe. Urabyumva? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Kuri uyu musozi n'isi ubwayo iba yongorera, itasobanura ibiri kuba. Dore ko tujya kureba ahantu hadasanzwe muri Kenya, reka dusure iyi damu, Uva Damu. Ni igikorwa gihambaye cy'abenjeniyeri mu mateka. Uva damu yubatse muri metero 120 uvuye hasi ku mugezi wa Colorado. Ni urukuta rwa beto ruryamye ku isi. Ariko iyo uhagaze ku gahenera ukagerageza kumena amazi, nuko bigenda. Arazamuka. Ibyo bikaba biterwa n'umuyaga uhambaye usunika amazi akazamuka aho kumanuka nk'ibisanzwe. Ariko mbere yuko turi ahantu hadasanzwe muri Kenya, mu hantu hose tumajije kubona, hagutangaje cyane, andika muri comment. Ku muhanda utuje hafi ya Machakos muri Kenya, ibidashoboka biraba. Ku musozi wa KWAMWILU imodoka zitemba zizamuka igihe moteri ijimije n'amazi atemba muri ubwo buryo. Ariko banza urebe uburyo iryo cupa ry'amazi ritemba rizamuka. Abahanga bavuga ko ari ukubona ibidahari
ariko iyo uhahagaze wumva imbaraga zidasanzwe. Uyu ni umusozi yahise ibishaka gukinana n'ibitekerezo byawe. Aho hari ahantu harindwi hateye mu buryo budasanzwe. Niba iyi video yagushimishije, ukwiye gukora subscribe kugira ngo ukomeze ubone ibiganiro byiza nk'ibi ngibi.